Rojim jadi ya kum. Mona yana wan malok lo programin kameram cakiligo cikanan kamolo lani cikin awal minin cara man go ili tongan git. Eor juan na kacidak emelang aram jira kacidak kage ken pugun mormon. Empelen kameram cakiligo kanan leo cirik pujen iru aro alabata da rome recap kanijin melale kage pugun. Pugun mormon ek parainot matan jeje ko rokko jar. Even an army melele can get a carcinoni chudak the Church of Jesus Christ of Latter the Saint ilo majo. Chono bija kabung chip reganizo ta kagem kwalak kanalik kabungin kage. Eme jam meninot ag good rumajo. Ela beo beli ninro lilo kain jig rude ke rumaja le jab rumaja la aramich ela menin inugo to ilo paradik ela menin le pari le kabum le jig mur le manit em chama gon par kapalak lamana kwar ela nge urjun meno mi jitogun kamakdolak imini ne kwar. Ako Jouj jadi kumen aja bayar orang jaga nggak aja lewat cut melele bak kumen orang jaga. Emang aja bang. Pokoknya momen para no ceji ko rok jar menot pai balao. Ejigen wena nani jikar cerbal. Di benar mi jero ilo rare magat to jen. Israel mi jakan. Ain kejar nani Palestine. Age parainot pugin age parainot crossband age parainot redabai age parainot kamol ken Bible Bible age parainot kuno kaga pugun moment pugin e cheji ne leng reganan ro yetto ken chedabun reganich ag parainot mena cheji war revelation ani jar ka kuno girim rar cheji nan kwai rar cheji lo mene orajana dan enod press plate and press about gold plate ko jonian reganan rin dan mormon yar pagilo total ledin ko bai gili jon plate plate gen re kwalak pe benadon ro kurubin armi ro Chuan ari to jen chiru jilim chijino bugu iya modanya nan krai jolatak chijino bugu iya yanne tregomer dan king nebot nature chijino bugu iya modanya krai pisi yana gwan regana na ijiam choromaya rar pug pujugo chongul ngan yago tregana chijino bugu pisi imrar chebelem ruo matan Rari dong kana Amerikain. Prosper a kajuru mirlo ka aram jinani jim melele dem. Ine juwana. Eno to ba. Tono dar molang nani jim yawe ani je kejaram man ke. Kumigin rar dalim chibilim uta reni bai kab lamenai. Kurubu kana ro. Kurubu mala orjon kuruba yuto ki mala. Renyanadan kumigo rejba lamaro rejba brother of Jer ngo komen kemi pebena don tauro lu pedo merar kalinglongan ani me ani jar kejibila inigir yawe kumija mane brother of Jer lamara ne rar cher ar cheram kajdegi penani jiben jab kejibila inigin ainigir yang lo nugun kumija tribe japne Yako kumi na ragari itu kok pokun momen aja berkualo kan kumi kana
brother of Jouj. Eligin elang taujin yogo kurubgain rar illo jananich. Imarong ba. Darina ironim kokure ironim metalim lab jorlene wal. Brutti sente rane ken puchin kumigane wal rindian rane lagdok westernimia armijane yen Europe mi dongana Amerikain yana kana kelam bajum kumigane rejirim lo armijane puchin armijarin mi pogun mumene kono no kagi. Pebenado yauragilo pogun mumen chuan ejugan ministry of Jesus Christ ibulijin armijarin eligana anchergak piji. Walo gilo pogun moment. Idam walo dongan rini bayrane. Ijine jujoy kwalok outlinein talibin kot pelo. Yalba kamolo lani jwa imarong ridi pogun moment. Eno to ba merge to kipena kada ken kalimuragal. Elu kul kamaram chakli ke ngana. Menu jon gunina kanan shiri temi. Unio jon gunina chuta kamaram chakli ke win. Kenege kana jilang menjari minene manda kagi. Jikemi me jonian. Igar dalem char. Jon regagi mentionege. Konja par ko bai do jon book. Kono nugen pogun moment boy chenja par kajar bali lo ar kajar bal bible. Boy ani jene ji igar ejin gejewam. Ej bay beri lo bible. Emanga ibromit. Kenege regagi yo jaje gen isrin bible. Eme cemmelegan lukun rebel dan bible kajar bali minini. Ngain lew yang ane pen melele lo cirik. Pen ej rong programin. Ani jen cibange. Yenna bible ar ciji nangalena kemelelegi. Chilibugu rongol lalim iyo. Eleganan kray mich. Agian neme pogun rebellion cheje chedo dia elginan kray mich. Agrar che pogun rebellion ilo mene orajanadan ala gor lemim rebel orajanadan scroll. Elgin iya meto ma jani je all men mengane kar scroll lemim ilo teregane. Emilo tereganan emperor ne Justin Chilibugui Romolalemi ar Kobai ilo Asia mine ilo Western Turkey. Agar Kobai Chubugui yung old scholar nganar Kobai ka all of scroll ngane. Peren Kobai giben lodak Bible. Yang tanah pogon revelation ne kono no kagay kono no udagan pogon revelation. Konja par Kobai wachon men ilo nene echap kono no gan Bible. Kone kamoli lo pogun tutranu me, porque ani jalle lo kieno kongan moje jar bar churong lo moje jimba lale be cholo jonen kubai kwat, ai cholo jonen pagajane, peine yigrejin kejewan. Ene jata chinim chin, echa cholo kol, wokta kajan warning na ilo pogun revelation. Emi rochim jadi kenan kualongan kumeng. Pe Bible echa bahole men nan ko anani jikane. Yung Bible nagiyay kwalak. Yapan siya malungan na ani, jiledok revelation ngan kejromi jay mol ngani. Regana ang roan. Nganar marungun melelegan taan kilan. Yapan siya malak. Ilo chon ko adbor rongol alim jade na rongol juan kaya jaba. Ime abal lang men ko chije jar paim kemani mengarragar cei men kaya ini chalok wairaw jangan rebiji. Noko pa dalam nako Bible may kwalak. Aci itu limiting bahal ben nan ko ana ani tiga ilo. Ya ko chap kada ko ne. Aga pebena to ya ro ilo pogun me chuan. Ejigen minister wan Jesus Christ biljin army ro me elegna charga pijim yidongan western hemisphere. Ichian we eastern hemisphere Europe kan western hemisphere America. Kwala ko yejigen po army ren marong meuri lo jon meuri me amman. Ilo meurin. Kap ilo meuro tokay. Chonganan alikarani ilo pongon momen ne kwala ko awale men kana ilang caffeine chojim jab yijel lagun ko ko jangan mi jim tagde prescribe ngani kon pugi
kain kanan marijuana kopi tim merkane me elenga nikotin merkane ya ko pogun momen e kadangen ki pojen keje baro gen punir jen keje baro gar mange ya ko eligenan na lane momen ko baigi karere logum chi yale men merkane eligen ar lelongan kijangon nijin yadanin moronahi lene elig dada boya ole prakar dale millo ko jana nijin mandronem lele gere em kijangane ar kalimuni plate kol gane eno ilip me ya ba pogun momen plate gane rajangan trai le di boy ngodak pogun momen aga plate presem kol gane ragal bani lo jon chigni lo New York bani jena rajba palmara ilo New York em ilo chapdam ba in rongol chuan daw yin rally de pugu rongol chilu leme moronai aba adan moje jale aba chola bur momena li lo kamena kana ngane enar kalbuni ya walok dongan lari gene Joseph Smith ilo chetup ya walongan Joseph Smith em kwalongane ken plate kane em nganan marongan ugudi chen kajin ko me rar cheje kagi Egypt chen army kay rgi mani kain cheje ro kane meno kanchin chainam chebana kan chen ko da melo ilo kada kane yar jabatto im Joseph Smith ar ugudi ken kajuran chedebo jananich raini ne mujan cheje ilo elan kain kajin ko ibalagan lalin bogone nganan ka image kamol kencian cebewan Jesus Christ ge ni jinani jimi mur imba chabre do na ji dong ngane doga ge im churong rong jage nani churong koan ekuba ordinance agnan ko an gospel enan mur agana ilo jon mur me ejep kamana no ay naman emngi kono no gen ordinance kenege kejang alabdada nga igar tolok ilo preparatory gospel a gospel arido ilo morning star dok ijun joran lak yarden kebo nganani dok fullness of the gospel em gospel me ardo ilo morning star elen kada ko yeme preparatory ngan kebo kara aramit em chon yaer nanne ordinance elen alera kemelegi ilo bugun momene kalikar kadan kengo kap ordinance ko da melelein konjab urur konjab leng konjab kot konjab kanan nanin riam nai rudurum konjab an ko nak rumun tag ne kien men gane ko jay gujin lori age yor mene on nai dan ordinance ejbar kien age yo ko ko chirik emi merong ba e live de ude jolak chen kien gane ejbar kien age ko e judo kilo action e chem nine o dum mit age pagchigin ngan wan chongok e kien ba jen peptide age chem nine pa kumun peptide ak e action ko jay gujin tulak nge ko peptide ken ko jan nange mijewan krait im cherga bijewan e milam tulak ko jay gujin chagolok ken ko simple lagi an kar krait mijim chagolam cherga kilo ay boju jan chemen ako chono na kara ijil lagun Joseph Smith ani jar bar kwalak ngan par cheda armit perren kamol kage pugin ke joroj kuno no gal em ngai ker ngana ole penren lalim kada ke jan bugin mengerda kabung da ko beri edalilo purwer nana kan ye im kachida gi penani ilo edan Jesus Christ yalang bugin ej mol imi kan bangani angan kum chabre odona kachida gi lo pro mol ilo an kana anchala ilo edan Christ enaj kalikar molo ngane
ken kajor an chedup ko jaja chabaro do enaj pak kajor ken kle an chedup ko jaja enaj paranot kajur yo nganan kle be krai e rilo moran law yim Joseph Smith e chun revelator a chun rukana kiye choneo jono ligao e kajitu ko gibani kwa la ba ko jale yigi chen je Joseph Smith ar kwa la gin nan gin e bello pogun momen agarba yar chino lelongan ro chem chadu em kemelo ligeran kada ken ta pogun momen e chuta kage imi e pogo mi iji chetada imi regin jin me wan kabungin imi arame rana je bagelo ganit elang rana bogage nanin churungoye e pogo e bai yar churon ro chem chadu pogun momen e pogo mi iji chetada ilakar kwalo nani dengan liga mata ba le ye kwelo kwelo kun lam kokro paibo men ring nam kwalo nani num ba pogun momen e pogo iji chetada apai bo le ya ewe coba dok Bible mengai cara coba dok meja pengai jino banyak nolok meja Hello ba tama kilo Bible agi na lewat kamu lengan kum kejang remaja lagi meaning reading kada ken history cokane jalla bi per yella na rong jaga tar rebel rek pangan ke paranot rong jaga ta ko me rugaki rolo man rakar par walangan ke aci cem nagi church emedale yalang ngerjit itu mall ya wai kena lewat chat kain kalam orang jang kena ke ida ilo ya tale Bible em kada ken Bible kumpan tamake agal ba kamulu lanit payar merongin kapidio cen ki garik pengain kile lang siapa tayo Bible yo siapa puni yun ela ban lang yun igili siapa kayo siapa tayo cen cuan yun langan siapa langan siapa tayo ye bol siapa cuan room cilu ye bol igar rigim gar kaini lelabu cina keren cejo kajarban nan keren regagi igan curung kemudian kil siapa tayo ye megaraman atrai wi di tulang lo computer ilo terego cilu me menale na rivi igluk em break kelengan rainin emel ba kamolo lani e ko ngai dongan Bible kajron lamana kaga nanin tauna Joseph Smith ba e chelok pok ejicit rainin chen pogun mon mi gar lamana ngamba wurur yana nan ko ana ni lo Bible rubur de ko ka jaro lale ignan richen pogun ladai aba yene me Paul tijino ar walongan Paul ilo pogun cherbal radum jon chim jon ledok chirgi yen ben madaro cherbal radum jon Cijilim juane jabang. Komen kemi me yene me Paul aja dalangan na tamas kerjin liabe regrit tunro me vi. Aku yene one me vi jino walong ane.
ilo even really pebenado ka chapta ka agi ledo ko diyon ka na rakarba eleng yon ikanan pruvi ka eleng ralagilo Bible echapo Bible are every put in translation put in wogan Bible chinon ngan Bible yang Bible yang Bible yang Bible iya todo ka dabar kejang mayo uni na Joseph Smith ba chalo jon bogi jitjen pokun mormon ken wuni gain translation ngan translation em kamolu in ngai read wa jangan kum ilo radam jon chabada chim jono ni lo pokun charabal ejba image per yumun chiluran im chab lolok jang image chem mga agirak ejba im aramiro ra rilog ipenglok rechuda ke migung rejrong ain gien arrechab lo aramich aramira rejada lipenglok rejrong ain gien yo ino me ke wala mera me ba won ko em chije je ba nga chije jo ko me dor ini utlo ko jan wojo ay ba kon relang wojo lu yijene emina kwalo ta kon kamane okay rej ronga ini genio arrechab lo e won ilo rongola aba ilo rongo rocha bata e cha ilo pungun cara balot rongo rocha bata radum jone one jaba imro roj peripta rallo narameo imro jalongom arrechab rong aini genio okay ilo radum jon chabata jim jone ne jaba rong aini genio agilo rongo rocha bata radum jone jaba rara jab rong aini genio kadan ko kane gi kwala kadan gi me bolen unna Joseph Smith ka read Bible chalage pogun momini pogu jitata ina lalemat kejero rolomongan nado rongol jim jon chabata nado rongol jim jon chabata rongol jijino rongol jijilim jon rongol jim jon chabata lalimiun yemme kwala ken mijoan Judas ejaba imewa ya chudane ne yewa im yar charawi bo yar kedak pada ge chalo ruan im raba im kaminit amon pebe yene me majan chude im jan pugi chen go etika kile chorrene wan emut ilo lalem chepatane jba ime cholo matan chelba go na ilo antampel im riwojo im ilok im mage lugot purwan lugo aba yen mage lugot kanwani me todo rongol jim jon chepatan pugun mado lalemion ini bar rivi ejba ime cholo matan chelba go na ilo antampel im riwojo milok im mage lugot pur kanwani me todo yang nei kle pernan itu ulit eja buku yang lakam caram kaji lagi penani ikan perewana ejula cheno ko metalem mage lugot purone mali todo ewe chenlane magilo cherabal chuan chapata metomag lu John cherabal chuan chapata chongurali degeon mini kwalo rolok kana ilo Bible puro cherabal na toma lu John cherabal
Cherabal chuan chebada. Chalo ber. Cherabal chuan chebada chungo rally the given ejba. In the army you are way chuan wedo. Oh, something wrong with this one. I think I make a big mistake. Chuan chungo rally. Oh, ejba. Payar pune nai pair imar pagmatan cherbalin akchengo. Innem anamijin ar weg chuan wedo kin wanan an nana. Imi pungtaga paran, imi rubilojen, mejal odem jij rodelak. Oh, manyangal odem jij rodelak. Ijeng juan e kwala ke chau lane egal lukot buruan. Ag pokun cherbale kwala kar u chakam rubilojen manyangal iruit. Okay, chidongan nado chijino chapata chungul chiluyon. Igili chapata ne. We chapata me char kachida ki pen chiji ben kada gnir char. Kejuit chijibar kajarabali minini lo wa winar charangan anich. Chetra charangan chiji. Chetra charangan chioba. Aga komangan lukun lale tane charangan regalorana kachida ki pen chiji ben kada gnir char. Moda da raba. Adreje chamere ujilang. Yaraba komun ba chameme ujilang. Eta me kwajar kemolat. Kemi kachita we ailengewam kabungewam Zion in yudok. Pagamin narong memberi. Echep charon e bain dok ailing langan law. Aga kenarja melelegan rebel dan mulalin nan wanani kamolo lani bay ridilo bogun momenum loy. Ejba komun charangan chemerwich. Yernegi chije kajarba legap kajujiga chijini jinanich. Anga kona ridi bogun moment chije bar chemer. Puyo arkaman man kit. Chiyo bay local nimur mota chije cry local nimur gal. Kumene jilali lo chongol jawatan chon bogun chon koron. Et ko alo ko bay chiyo bay war teroni jini war kator len ko ngan moji jim charo. Chije cry. Okay. Ijele. Ilo mado chongol chijino chongol jilu. Kumene jilali jene ba chemen mo jilang en kwaje jaradam en ito kamailin ran kaman manan kilama en udilang para en udion law. Rainin kun ledongan ken kijim rainin im cholo ga moj muripam. Einot kemar cholo ga na aramij muripam. Kiyo kanyang charamba im ani je konjap karelong kamilo kapo. Iprin ugo kumen ani je karelong lo kapo ko ban ruch. Chonne parpur. Unnan Joseph Smith kwalo ke pogo jume tata na pogun moment. Pogo chonne ur herigian ro chem jadu. Agilam na kumeng melelegan nan gini bar ramol. Em ngai ban riap. Yarden kameram chagli gon ledo moleo. Eno dan pogun moment verify kita Bible is bam kwalo ralo kame put in translate. Ilo Bible. Ayat cha paper Bible. Agailang pergoyi. Ilo lu rongole men ngol chijino. Ejele to nan ga ilo kajin pele jba and it came to pass that after 3 days they found him in the temple sitting in the midst of the doctors both hearing them and ask them question. Chiji jar jab eden rong jaga jarganam kachida ko iper ire raga rong jaga ta ko bam pilenga gam kachida ko ipen. No komena ridilo pogun majam me. Lu rongol chijino abar lu ro chapata engol chijino yon. Clear.
ilo kallimur mo ta ilo eksodo chilunguro chongolemen e kwalo ba yani jar uwel ilo kajin pelene jba and the Lord repented of the evil which he thought to do unto the people aruwelo kan periar kemane ngan armijro molgani je uwelo ke ilo rocha moel rongolemen chongol jijino e bar kwalo kani jar uwelo ina ji pelegi men ga wi mo gon e cham mo go e bagi yen ngana rol dem e dali lo kalimuro mo ta kalimuro ga ay lo ro samuel rongole men ro chongo ji no e ba the Lord repented and when the angels spread out his hand upon the Jerusalem to destroy it the Lord repented him of the evil and said to the angel that destroyed the people it is enough stay now thy hand. Kapajarak bing. Enjang me jen rego me ro tarina em kokuriron. Pur barmen me. Ilo ekso de jemen rongol jon. Ani je kaben buruan. Komeng jala pa wen ado gen archili gen lok Moses ngan Egypt. Pen karu je ron di jini jirel. Ija aja marong ber. Age kereng na ing jaga ilo an chedo bele dongan nga. Purin parugo kumen me. Koman chiligun la jona aramil koyo koy kajuru merong aberi mba moji jadal empo to aramil ran akono batta yuni kamane ine rebi buruan pero wenjab katalogir it doesn't make sense the way it kwalo gijane ilo ek showde jengo rongol jon and the Lord said unto Moses when thou goest to return into Egypt see that thou do all those wonder before Pharaoh. And no batam kamani all ben min pulankana liwa janganiu. Which I have put in thy hand. But I will harden his heart that he shall not let the people go. Parparinugo ko nang rochim jabi. Yalang ina jitongan na Chon bida chilu, chongol lali mangan chongol rali tak. Yang langai na jitongan mak chongol jijino chongol lalim. Apa chongol jijino chongol lali mangan chongol jijino. Ijane agak rikpayan bar kabe ubi kenal lalan regagirana ubi kuala pa cabar itu tamak. Yo jijilo par yin ni juga. Puru mu jaje mana na ba chuana ar damagilo badak Jesus Christ. Something wrong over there. Eor kadan tamak ka faith. Tamak ko maron tamakan per. Alang cherbal go ipen image. Faith is move soul heavenward. Eka jo lo jam tamak. Sebe na tamak anit. Ayaban meur. Melelene chamol nani ngeo tamagilo Christ. Inna management e or melele me mulalok bugun momeni idem kamera malok chagligyo chon ko ajbel chilu chongolali mangan chongorali tak echeb our geone all you have to do is to save is just to believe in Christ and his blood echeb ko jay gujin tamagilo em peogage ningan chamalogun mak chongol jino chongol lalim mangan chongol jino kwalo ke chabre odo tamagan peptide enej mur ya ko lalamak ibur tamaga rachangin peptide Cedera naraj peptide ya ibura peptide. Kini bertamagane. Agi jianan Bible pa. Nana ko anani rej pa. Kujay kujin simpa lagi ma anange pa ole men rej sandri lo Christ. Kujay kujin peptide melilin bip kajin creek. Ta melilin bip.
Kaya kan men tula ko mami kan rechakulo kilo rene mwala ko lang redip. Akajin men melele chon ilo tiksinere kan ba submerge. Melele peptai je we jai kujin chakulo. Kan ko simbal lagi an kan cry mijim chakulo kam charga kilo glory. Imai bujut. Echala ko ta jana rumulo kam pep chakulo kam wala to kan chuan la jai mano kal. Kagale ilo nur. Wah, kau merong war lipin Cina, kau awalipin kau je dalam pek sacrament, nganam reconcile relong anani, agi macam peptai je bercici jarbai, cabar itu cep peptai, ya ban accepted, ya we, mak congol cicino, congol lali mangan cicino, kual. Ni merong karbar kau tian pogun momen, akin kau tian kual kau tu ke, itai me Jouj smede je ba. Cholo John boga je chat pogun momen. Emu jiba urur. Joli kita Bible le. Ta. Nga ta me tali lo Bible why. Ta ke. Chuan ne. Beri peptai je ne. Nenne itu jadi pen Katolik. Ala lemak. Jangan per. Cejorangan rura-rurane coat. Chuan nenge wirik. Jangan ailingin lang. Inem tahunin peptai jangan ailingin lang. Cuman berkata kay lukun milaw. Cuman yan ngay kar kamilalig cirikan. Hajiri rotang me cibung kapko. Ilo John mit. Mo jodang kanana yeduk cunian. Talako jodang patkuan kanan. Em jaje ay wegar nan ko aga wen nan ay ba. Hajri ro ay railing lang karangan paibo. Mol akajro mag kubijilal lakot. Hajri yan ilo yenen hajri is innocent. Hajri yan ay panretan riyan na metalangal lang. Ini rutolak. Armiyoj konono jaje kan lalayan chidup. Me kone je anti kabilo norini meje mangla katalangane lalayan chidup e jako am anti kab. Kone progress. Chalo ko ta kajan ningningen. Melele nanin. Komen katalog ajri ro riri berani to ngani ta ba railing lang. Kenege stare jen redberry. They are innocent. Chalo ruer. Rajaje katane mani minana. Acar to ngan norin batan cintes. Eme cem melelen bay ajri ra rajidan tej ilo ay nem recap tej. Cerkane menorin programe nanganane kamar malak kubijolak kali kalak. Oke, ngejedongan na. Oh, cara radim jon congol julungan congol jino ko ala kan peptai juijume. John Kojbel cilungan lalim. Kuala be. Ko jay gujun lota kajan rene milu chetup. Ngana narong rilang lo ailang wana anich. Lalemak. Ko jay gujun lota jen ren im chetup. Tamelin ro kain peptai. Bible na kuala. Yang pokun momen na kuala. Achala kari mininigan restore dan prepare odre Kojbel aridok ngan ebon. Cijala odo kajan peptai ning be wotem je rejolota kilo charawi nana mengardangan ning rejolota ka recep charawi. Yo ko tak melele nanin bach. Wotem je rejolota kilo charawi. Mo rejolota to lo chapwene kan lala yalgana ata mi mangai jan len wuji yo ben chichet chapwene ke ni tok. Pen cicit karagawan ani becen itu kok mulai tak rutol kam tech. Peogagi. Ning rana rajana tech wat. Ani ecep cuan ani jo efer. Ini jumi. Nge cedera tejak cedera cep tech. Ya we jo kalau jane. Rajai ujin mulai tak jan ren. Yewi. Peptai jinugelo. Simba lagi mijim cara piyo and cry. Peptai jilo chetup.
Kumengat kemi mi ke chon peptai. Ya karaba ngai peptai ji kumengat ren. A chon nei ji to kologado. Koran Jouj jangan layan ipet to pinchaladi. Ene peptai ji kumengat kijet. Ya korro chem jadu. Jangan roll the fullness of the gospel. Jangan roll the priesthood de wananich. Ngan kamani peptai ji kan kijet. Peptai ji lelok cetup ko jak. Oke, cidongan na cerba radim joan congol jilungan. Ebe joy ro rali dengan congol jino. Epo inai wanal renangan rongol jima cigini lo Bible et kwalo ke rologun yamen translate. Archime Bible. Ya kare cerba mene ro change jadu. Ngan edale edage Joseph Smith jampa bugun mormon bugu ijitata. Ewe Ijika putani yaturdo ilugon menake. Taka me rolok Bible kwala menake. Ichap kono ne Bible chinon data. Bible kana ran gain. Arami rana rar translate akarangan tamakana kabung kona air. Ichap chichid ngan original chinon data. Ngana kajamalo ganan pangan kumeng kailo Bible chinon data. Chelok kerenar digan. Bigi de leo me pola lela da wen polongan koren. Elak chi leda wanam chiligun longan ipeli lela pen leo rajang chargo yana jaba servant of God. Rijarabala anich. Akan ke kare ran gain giya rajino. Ijaji ijuronga kare rana raj peptide. Ijaji ngem jan roll to revelation. Way anit eji ledok wawin ar cherabalangane ye karangan dispensation. Ngai wan kabar chuan ilo wawin ngin agi kwala got ta cheje go rit kwala. Ro chem jadu ye cherawawin. Chejai guyin reilongane. Wonene chala men wana anich. Alangar recham mol ngane. Even chejai guyin kadi chetaga yen kumanan lalege jago kamram chakligyo. Bajet kena jago jurken sale mage. Cedien ngai jini dalait ben ilang arabit. Cedien ilang kain problem itu kita. Eme chalo wunin. Pe ilo lukun mol. Ko jago jin kadalo ko ba ngarane kriyo ko kon kwala ngone jala managen kwala. Enjap koen ko kwala. Cejago jin tamagilo kajura wananich. Pwene kononu ilukat. Liwaj melalagin. Ilo edanot. Edo kojar jara tagan nijin. Jesus Christ. Amen.